Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Welea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 13. avgust 1961. 18 sati i 5 minuta. Ostalo ti je još 50 minuta. Pronašao si pomoć, a da li joj možeš verovati? Sie sind jetzt eine alte Freundin von mir. Eine Schulfreundin. Da li si na pravom tragu? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Zdravo, spremna sam. Ana, moraš da ustanoviš, možeš li da veruješ Hajdru i Paulu? Čekaj da probam nešto. Imam tako neki osjećaj. Entschuldigung, wo ist das Bad? Sie möchten sich die Hände waschen? Ja, bitte. Das Bad ist die zweite Tür rechts. Danke. Zweite rechts. Erste, zweite, druga desno. Aha, ovdje je. Wer ist die Frau und wo kommt sie her? Ja, das weiß ich nicht. Aber sie braucht Hilfe. Hilfe? Warum? Die Schwarzhelme. Die Schwarzhelme? Ja, sie suchen Anna. Und warum? Vielleicht, weil sie Fotografin ist. Fotografin? Interessant. Und wo ist Ihr Fotoapparat? Paul, Fotografin oder nicht, wir müssen Anna helfen. Die Schwarzhelme suchen sie. Gut, aber warum suchen Sie sie? Das möchte ich wissen. Da vidimo šta će sada da bude. Vielen Dank, Heidrun. Auf Wiedersehen. Nein, Anna, bitte bleiben Sie. Ja, bitte bleiben Sie. Es ist zu riskant, allein draußen auf der Straße. Super si to izvela, Ana. Još jedan saveznik. Neko kao da mi je opet za petama. Ko su die Schwarzhelme? Pa švarc je crno. Crni šlemovi? Hajdrun mora da ih je vidjela kad su me malo prepratili. Znači da Hajdrun i Paul znaju ko su ti ljudi, a izgleda i da ih se boje. Die, ali to sada nije određeni član ženskog roda, kao kad kažemo die Frau. Da, koristi se i za množinu. Die Schwarzhelme. Aha, dakle važi isto što i za sie. To je zamjenica ženskog roda i oblik za množinu. Sie suchen Anna. Traže mene. Hajdrun smatra da ti je potrebna pomoć. Ich brauche Hilfe. I u pravu je. Den Bonner Ultras und ihren monopolkapitalistischen Folksami, šta se dešava? Njih dvoje su se zalepili za radio, a ja ne razumem ni jednu jedinu reč. Alle Übergänge gesperrt? Kann doch nicht wahr sein. Hast du gehört? Bernauer Straße. Das ist ja gleich um die Ecke, Paul. Da gehen wir hin. Ich weiß nicht. Überall ist Militär und Polizei. Ach Mensch, Paul, das ist ein historischer Tag. Naja, wenn du meinst, gucken können wir ja mal. Also gut, lass uns hingehen. Und Anna? Anna bleibt am besten hier, oder? Nein, ich bleibe nicht hier. Heidrun, gib Anna eine Jacke von dir. Und eine Sonnenbrille. Savršeno, naočari za sunce, baš neupadljivo. Kuda idemo i zašto? U Bernauer Straße, to je odmah iza ugla. Das ist gleich um die Ecke, zar ne? Da, ulica vodi kroz istočni i zapadni Berlin. A vojnici istočno-nemačke armije Postavljaju ograde od bodljikave žice. Svi podzemni prolazi su blokirani. Pešački prelazi koji povezuju dve strane ulice koja deli Berlin također su blokirani. Zato Paul ne želi da ide tamo. bar mu se ne ide tamo po svaku cenu kao njegovoj sestri. Mislim da ga je strah. Überall Militär und Polizei. Znači li to da ima mnogo policije? Da, a Hajdrun je dobro rekla. Danas je istorijski dan, ein historischer Tag. Uskoro će oko čitavog zapadnog Berlina stajati betonski zid, ali Paul i Hajdrun to još ne mogu znati. 17. krug uspešno okončan. Ali misija je u opasnosti, nisi pronašao nove tragove. Još uvek nema traga ženi u crvenom. Preostalo ti je 45 minuta. Ko su tvoji neprijatelji? Wir müssen Anna helfen. Die Schwarzhelme suchen sie. Igraš li dalje? Igraš li dalje? Igraš li dalje?